Amahoro y'Imana kuri mwese inshuti zacu zakadasohoka no ku mupira rwa ahangaha ni mu rugo rw'imikino, ni mu rugo rw'ubusesenguzi, ahangaha ni mu rugo rw'amakuru aba agezweho hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Niho umenyera byinshi bigiye bitandukanye biba bigezweho ku isoko ry'igura n'igurisha hano mu Rwanda. Niho umenyera amakuru aba arimo agenda avugwa ku makipe mukunda cyane: APR FC, Rayon Sport, AS Kigali, Police FC, ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ndetse n'indi mikino iba igiye itandukanye. Kakanyiro nkuzaniye amakuru agezweho ku musore w'umunyarwanda, kapiteni w'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, Djihad Bizimana. Nkuzaniye amakuru ajyanye n'ikipe nshya agiye kuba yakorekezamo kuri uno munsi, ku munsi wo kuwa gatandatu nibwo abonye ikipe nshya. Ikipe nayo ikina no ku mugabane wa Afurika, ariko ni imwe mu ikipe zikomeye cyane, ikipe irimo ikina amatsinda hano ku mugabane wa Afurika. Ikipe iherutse mu gihugu cy'u Rwanda igatsinda ikipe y'igipolisi cy'igihugu Police FC, ikayitsindira kuri Kigali Play Stadium, y'inyagiye rwose ibitego byinshi cyane. Niba nibuka neza ndakeka ari ibitego bitatu. Iyo kipe nayo ndiro bayita CSK Constantine, niyo mu gihugu cya Algeria, akaba ari ikipe ikomeye cyane. Aka kanya akaba ariyo n'umusore w'umunyarwanda Djihad Bizimana akaba ariho arimo abarizwa, akaba agiye gukomereza kariyeri y'umupira w'amaguru kugira ngo arebe ko ubuzima bwakongera kugenda neza cyane, dore ko ikipe yaravuyemo ya Al Ahly Tripoli bitarimo bigenda neza cyane. Wakwibaza ngo rero bimeze bite, diro y'uno musore hagaze gute, ese yasinye imyaka ingahe, ese niki cyamukuye muri Al Ahly Tripoli? Nibyo ngiye kugarukaho neza cyane muri kano kanya. Muri no minota ndagira ngo unize amatwi nanjye nkubwire byinshi bigiye bitandukanye, byinshi mba naguteguriye, byinshi biba byagiye biza inyuma y'amarido mbere yuko uno musore asinyira ino kipe ya SK Constantine. Ndakomeza gushimira abantu bose badahwema kutwereka ko badukunda, abantu bose badahwema kutwereka ko ari inshuti zacu zakadasohoka, kandi buri gihe batwereka ko turi kumwe, twasora video bakaba mbere bazireba, ubundi bagakanda subscribe, ndetse abantu batanga ibitekerezo byabo, ubundi niba nkwaye video jya umfasha rwose, kuko mbwiye icyo ngomba gukora cyangwa icyo ngomba guhindura, ujye muri comment wandike uko ubyumva, umbwire uti rwose inkuru wayikoze neza, umbwire ati amakuru ndayishimiye. Abakunzi ba Djihad Bizimana mujye muri comment muvuge uko mubyumva, kuko nubwo wenda ho yarari ari ikipe amafaranga menshi, ariko mbibutsa ko ikipe ya Al Ahly Tripoli ku mugabane wa Afurika itagiraga kure nkaho ino SK Constantine agiyemo igera, kuko ni Constantine iri mu matsinda na last season Constantine yari mu matsinda, mbibutsa ko yatsinze Police FC, gahita mu matsinda Confederation Cup. Byumva ko ari ikipe ikomeye kuruta iyo yararimo ya Al Ahly Tripoli. Byumvikana ko abakunzi ba Djihad Bizimana, abanyarwanda muri rusange, kuko uno ni umusore w'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, sikwa kundi umuntu aba yarahejeje inguni iyo bigeze ku ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Ndabizi ko abanyarwanda twese tuba tugomba kuyisangamo, tugashyigikira abasore b'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi. Niyo mpamvu rero babwira ngo mukomeze mutere intambwe, muvuga ibitekerezo byanyu uko mwakira ino transfer, ubundi munamwifurize ishya n'ihirwe mu ikipe nshya ya SK Constantine. Bizimana Djihad rero ku munsi w'ejo kuwa gatanu ku isaha nimugoroba, mu masaha y'isa 3 rwose za nimugoroba, nibwo yagiye ku rukuta rwa Instagram na Facebook na X, yashyiraho ubutumwa butomoye bwerekana ko arimo asezera abafana b'ikipe ya Al Ahly Tripoli hara mu gihugu cya Libya. Abafana bamukunda cyane, aho bakubwira ko n'uwitwa Manzi Thierry Kagongo bari mu bantu bakunzwe hara mu gihugu cya Libya, bari mu bantu rwose abanyaribya bakundaga, bavuga ko ari abakinnyi beza b'abahanga. Rero ejo uwitwa Bizimana Djihad yagiye ku rukuta rwa Instagram yandika amagambo asezera abafana ba Al Ahly Tripoli. Nkuko biba birimo bisobanuka rero, iyo umukinnyi yasezeye ikipe nta kindi cyaje gikurikira uretse gutangira gushakisha ese ni ikipe agiye guterekezamo. Nkatwe abanyamakuru akazi kacu kaba gatangiye kugira ngo tubagezeho aho abagomba kwerekeza, tubagezeho amakuru rwose agiye atandukanye, aho abagomba guhita komereza kariyeri ye
y'ahazaza, dore ko ari umusore ukiri muto, nta myaka 35 aragira, acyari mu myaka 29-30, abagifite imyaka myinshi yo gukina, kandi n'umusore umaze imyaka 8 avuye mu gihugu cy'u Rwanda, kandi yarinze umubiri we, dore ko ubona ko urwego rwe rutagiye hasi, n'ubundi yaje mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, ubona ko urwego ruracyari rwa rundi, acyari wa musore w'ingenzi ugifite guhabwa umwanya uhagije wo kuba yakina mu ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, abandi bagakomeza kumwigiraho neza cyane, kugira ngo ababerera urumodo, nk'umwe mu basore tuzi neza ko barinze kariyeri yabo kugeza amagingo aya ngaya. Rero nyuma y'uko asohotse mu ikipe ya Al Ahly Tripoli, kuri uno munsi uwitwa Mickey Junior, umunyamakuru ukomeye cyane w'umunyagana, mu masaha ya saa 4 rwose, saa 4 saa 3 n'igice, yaje kuba ashyira inkuru hanze avuga ko umusore w'umunyarwanda Bizimana Djihad Djidro, kapiteni y'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, uherutse gutandukana n'ikipe ya Al Ahly Tripoli mu gihugu cya Libya, kuri uno munsi yaje kuba yasoza cyangwa se yanegosiya byinshi bigiye bitandukanye n'ikipe ya SK Constantine yahariya mu gihugu cya Algeria, akaba banegosiye akumvikana ko uno musore yariho yajya gukomereza kariyeri ye yo gukina umupira w'amaguru, ariho yajya gukomereza umwuga we asanzwe akora gukina football, akajya kuba yakomereza ubuzima ndetse n'akazi, dore ko abangaba ari abakinnyi baba barabigize umwuga, n'ubundi baba babikora nk'abari mu kazi muri rusange. Rero akaba yarakomerejeyo muri kino gihugu cya Libya, rero cya Algeria, nk'uko nari nkomeje kugenda bibabwira neza cyane. Amakuru ndimo nkura hariya mu gihugu cya Algeria nuko no musore w'umunyarwanda Djihad Bizimana Djidro, umusore wari ku Majengo mu karere ka Rubavu, yaba yasinye kontra y'imyaka 2 ashobora kuzongerwa bitewe n'umusaruro yazerekana hariya mu gihugu cya Algeria muri SK Constantine. Amusharaho ntitwamenye neza cyane ko recruitment bikavugwa ko ari $80,000 by'idolari yahawe n'ino kipe mu gihugu cya Algeria. Andi makuru yagenda asohoka kuri no transfer ya Bizimana Djihad kaza kuyagenda nyabagezo rwose gake gake uko amakuru asohoka ndabagezo, kandi mbibutsa ko igura n'igurisha ishari yarangiye kuri no mugoroba. Niyo mpamvu rero ngomba kubageza andi makuru menshi agiye atandukanye yaranze igura n'igurisha umunsi wa nyuma y'igura n'igurisha hano mu Rwanda ku bakinnyi b'abanyarwanda benshi bagiye batandukanye, ndetse n'abanyamahanga bagomba kujoininga amakipe yanyu mwihebeye ya hano mu Rwanda, n'abandi banyarwanda bagiye batandukanye. Mukanda kuzanira inkuru ya Pavel, inkuru ya Richard. Cyo ngusaba ni kimwe, wowe kandi subscribe ufungura akazogira kugira ngo buri nkuru yose irajya isohoka igikugiraho kugiye, kandi uyimenye mu ba mbere ukoresha, kugira ngo inshuti zawe zigiye zitandukanye zimenye amakuru hakiri kare, nazo zibashe kuba zasangiza abagenzi babo. Ciao ciao, hasta la vista, ndabakunda cyane, inyaira.